حبيبي قشيح الفايح. لا ماما لا ماما، ذا كورنيت. قشيحة يعتقل. شوقي بن زهرة للتربية والترحيل دائما في الخدمة. خليك تصبح الخير. والله غنلحق لي خبر اعتقال دي جي رفيق قشيحة. زادوا اعتقلوا دي جي رفيق اللي سموه رفيق مزيان، الملقب في مواقع التواصل الاجتماعي بقشيحة. Nouvelle interpellation dans le petit monde des réseaux sociaux. L'influenceur algérien Rafik Méziane a été interpellé ce mercredi 22 janvier, annonce Bruno Retailleau sur X. L'homme appelait à commettre des actes violents sur le territoire français. Il a été interpellé dans le 13e arrondissement de Paris. قلبوا الدنيا باش يشوفوا السلاح وراه ما صابوش. خبيت كلش، الرصاص، غسلت يديا، كلش، باسكو على بالك بلي كي تيري لا بودر تقعد لك في يدك. اوكي. A few moments later. اعمل نفسك ميت. C'est bon. Regarde. راكو شفتوا الحالة ماهيش بالعجب خوتي. اعتقلت السلطات الفرنسية الناشط على منصات التواصل الاجتماعي رفيق مزيان الملقب بقشيحة. قال تحيا الجزائر مربح، زاد قال تحيا فرنسا مربح. كيش ما نهار شتو قوة دربح. الله، الوطن والمطر. Je partirai pas. Normal. Je partirai pas. J'aime la France, c'est ma vie. Pas l'Algérie, ce n'est pas mon pays. Macron, écoute, je veux rester là. Partir là-bas, non, je ne le ferai pas. Monsieur Tebboune, je ne le connais pas. Ma place est ici, je ne bougerai pas. Sous le ciel de Paris, mes rêves dansent. Je partirai pas, j'aime trop la France. Je partirai pas, j'aime la France, c'est ma vie. Pas l'Algérie, ce n'est pas mon pays. Macron, écoute, je veux rester là. ايه معليش انا شكان فرنسا سباغار.